Huyu roho anaweza kuripasi maneno yote ambayo wanadamu wanaweza zungumza kwa njia yote. Huyu roho anaweza kuripasi mapepo yote ya aina yote ile ambayo inatuma kwa maisha yako na wanadamu. Bwana, kuna kitu ambaye hawezi kufanya. Biblia inasema ya kwamba kupitia Yesu kila kitu kinawezekana. Hakuna linalomshinda yeye, na tunaamini ya kwamba yeye anaweza kuribasa. Tunasema ribasa. Reverse. Mapepo yote, wachawi wote, waganga wote.